Maikanem Abilin. Tinapalapas, naitabonan ti bangkay ni Rodrigo. Iti simmarungkar da Mayor Alban ken Doña Anita iti mansyon da Carlota. Nadlaw na gito'y akaslasana kayat ni Carlota ti kaddada iti mansyon da. Nagkatawa lang met ni Doña Anita, may papan iti dayta. Kabayatan na, nagsangsangit met ni Rina, iti panagkita da kini Victor. Iti panagawid da, napan ni Victor iti hardin, kat sinurot ni Ela daytoy. Nagdamag may papan kadakwada kini Rina. Itagagayem, adto inti tuloy tinubela tayo na Pauluan. Maikanem Abilin. Timaawatak idi, kat addan nagkinaawatan nyo ka ni Ami. Nga ay ayatan nyo titunggal maysa. Gusto akka di, Victor? Ante Ela. Ngam apay meten, nga agayan ayat kayon ka ni Rina. Kasanon ni Ami? Linipat mo ka din? Idiadda pa lang iti puder ko ni Ami. Sikalatan tisang kadakamat na kanyak. Pampanunutan na kaakanayon. Inaldaw asikatidakdakamatin na kanyak. Victor, masagnanak kada kayo adwakan ni Ami. Iso akayat ko asong batam ti saludsud ko. Ante Ela, agayan ayat kaming kinirina. Kayat ka di asawon dayta? Nga iso at talaga ti ay ayatam? Numampay ni Rina ti kayan ayat ko. Masik na naklatakin ni Ami. Kayat ko ang makita. Anya? Kayat ko ang makita ni Ami. Iti ipapan ko iti asyan dalban. Di magasak iti pagtangan dalanda. Ngamawan tao ijay. Agdamag ako makankuanan no ayan ni Ami. Apay, kailiw mo ka di ang makita ni Ami? Wen anti, kailiw ko launay. Kayat ko ang makita. Sa dino ti ayan na. Oh. Mabalin ka di ako yugan na kainton bigat iti ayan na. Ladingitak, Victor. Ngamjak ammo itan ti ayan na. Kinapudno na. Nabayagan adikam nagkita. Anya? Kan maysa. Saan mutan anapatagkan ka? Saan ka di? Nasken ka di pa'y amakitam? Mailiwakan ko na. Pangasim, Ante Ela. Kaya't ko ang makita ni Ami. Oh, saan anasken nga ibagak tinapasamak kan ni Ami? Kat nasken adidan agkita. Taamangan no pumudno tinako na ni Ami. Nga isudan to atalo kadalando ti agpipin natay. Ante Ela, matmatan nakmatlatan. Kwa. Ladingitak, Victor. Ngamjak amo ti ayan ni Ami. Ala, sumrektan iti mansyon. Rabiin. Umaykan, ta isaganaan ka iti pangrabyam. Ante Ela. Sumrektan iti mansyon, Victor. Amok tiga po na. Nuapay ngawan gaganay ganyan. Ken nuapay malmalgay ka. Dayjay gayam tiga po na. Apas lang gaganak o sumalog. Tagayam. Makitak ni Victor, iji kabisera. Naragsakak ang nakakita kang kwa na. Aglaplapusan ng aragsak. Ngam. Ami.
awan Serapina. Nasaysayahat ko man o kinasaritam ni Victor. Awan ka po na kasarita. At adala ang ama sa hirang. No, apay niya minadyak maibuing iti sa bali tirik na kinuana. No, kumata si ka ni Victor. No, kumata si ka ni Piso. Ami. Nalapit. Awan ti gastoy, aman ni kita. Ami. Kakurak ti bakit, landok. Tapay adyak malipatan daig jay, ang Victor. Ala. Gusto dito na panagsangsangit mo. Itulod ka na ti kalabaw yo. Hindi ko kunti apoy pagin inudwan ta. Paginanakan. Landok. Mikan. Itulod ka na ti kalabaw yo. Agyaman na, landok. Agyaman na kunay kan ka. Gapot ano kastoy, aman maltaya. Adda ka na ta iti abay ko amangan andingay kanya. Si ikati bang ibagbaga iti kinaliday ko. Napatag ka kanya kami. Isang madaklat tayo ti sibay mo. Nadanonin ti aldaw pa nagsublik iti trabaho kas soldado. Mama Carlota. Ante Ella. Nagbiit ka matan, Victor. Victor, Agsubliak manin iti serbisyo. Nabilin ko amin ang dagiti gwardya. Kastamot ang dagiti babaunan. Dagiti trabahador iti asyenda. Kan kastamot ni Gerancho. Victor, nalidayak iti papanaw mo. No kumangaminta dito ikala. At dayta kayo manan, Mama. Ulitin nyo ka di manin dagiti bagbagayo idi. Victor, iho. Agan-anad kayo akanayon. Ante Ella, di mo baybayan ni Mama. matungpal, Victor. Agan-anad ka kumaakanayon, ha? Victor, apay ngamin anas ka na pumanaw ka pailaang iho. Mama, saan kayo nagsangit? Pangasyo. Diyak kaya't analiday kayo apanawak. Di kaya't ko, nakaisam kayo. Victor, Agan-anad kayo kuma. ipatpatag ka, Victor. Si kalangan, di pa kalaglagi pa, iti amam. Ipatpatag kayo, Mama. Dumagasak man agumatang iti si Daon Mekin ni Elizabeth. Dumagasak iti ikan, di tapaglakwan iti ikan. Ay na! Nagturod laki din na niya, komentarista iti radyo. Nang nagkuha banata na nagiti politikaw. Sino tayo dyan komentarista? Tayong na ganiti Elisa. Babae pa yung mga raw. Babae, Elisa ka raw. Uy na! Ay, Kaya turod ka. ni Elizabeth, idakdak ang matanda. Turod ah. Wan, tilakit ti apo. Salitin mo tayo. Anya ti madamag, madam. Adda ka din nakadoktal, adda kami tinang sarak iti mansyon, day di Rodrigo. Awan. Inaldaw nga agdengegak iti damdamag iti radyo. Kan kastamot ten nga inaldaw nga agbasaak iti pagyawarnak. Ngam awan ti maibagadaan nakan, dagiti nang sarak iti balay, day di Rodrigo. Nasayat mat nga rod no kasta, madam. No ita, agpalamis kayo pailang. I-concentrate yu pailang iti plantasyon. Kan iti paraiso. Matungpal, madam. Tongan. Agdan nakalap yung babae.
Ada boss. Interesado ngem nagdua-dua ka nangalakan ko na. Anya? Apay boss? Mabalin ka dit ibabayan na lidem. Anya analidam? Ni boss mo ita dinalakat maawatan na yun. Mawatak loko. Saan ang mabalin? Boss. Dito ngay medyo adagadil na. Seryoso aktungan. Di naksurunan na kasta. Boss, awan ngamin nakita mian napintas. Dagiti lang. Saan mo nga ituloy? Rumuarta kita. Mapantayo ijay kabisera. Natumulong ang agrikrot iti babae ang maipupok tumanan iti paraiso. Manang ami, inyigan ka iti kanam. Husto pa'y laang dayta, manang ami. Mangan ka kumapay. Sanak ang mabisin, Rosa. Si kalangan timangan iti dayta. Kinapudno na. Ni Manong Lando tinangisagana iti daytoy amakan para kan ka. Saan kamat namin anang-nangan? Iso ang madandanagan ng kan ka. Anya? Iso asigin, manang. Mangan kamatan Uray siya kat agdandanagkan ka. Adto iti makan. Idisok iti sangom. Hindi ako makapangan, Rosa. Awan ganas ko. Naimas mo tuwin sa gana ni Manong Lando akanam. Wano ti si Daam. Oray pa'y. Mabutengak nga agayat no kasta manang. Wan, sa anak ton ang makiayan-ayat. Kastamot gayam no masakitan ka. Makitak namin ti kinaliday mo manang ami. Iso adyak to kayat ti makiayan-ayat. Amangan ngamin no masaktanak mat akas iti mapaspasamak kan kayta. Anya? Mama, rumuarak. Inak iti kabisera. Ne, agore ka. Apay alimlim tagdag iti matam? Nagsangsangit ka? Iti rapi? Kuwa, Mama. Saan? Napuyatan ak namin. Nagsangsangit ka? No napuyatan ka, saan ko maalumtag dagiti matam? Iso ang nagsangsangit ka. Apay, anya ti parikot mo, iha? Kuwa, Mama. Ibagam ti parikot mo. Inanak, iso adi nakpagilimmudan. Ibagam, no anya ti parikot mo. Tikayan ayat ko, Mama. Namnaminsan kami lamanan ang nagkita. Itinaunday ang panawan. Simangpat. Ngamano lang ang oras ti panagsarsarita mi. Pinanawan nakmanan. Kayan ayat mo? Wan, Mama. Asino day ta kayan ayat mo? Api adi mo yamam mo kada kami kan ni papam. Saan pa'y kanong maita ti gundaway, Mama? Anya? Agsublimanan iti abroad. Kat mabayagmanan adi ka magkita. Iha? Sige, Mama. Rumara kita. O sarak te kotse. Agpakuyo kay ti may sa agwartya. No isuti ko na yo, Mama. Kaya't ko tagaling magsay. Tap naman ang patak na doktora. Yaw awan ko ti sakit tinakam ko. Kastamot tan ti kinaliday ko. Imbagak kin ni Mama nga iti kabisera ti papanak. Ngam kinapod na na.
awan ti amo apagtulak. Ma'am Reyna, ano ka dito ipag-beauty tayo? At dala parikot ko, gwardya. Kaya't ko ti agaliwaksay. Amo ko no sa dino ti papananta, gwardya. Sa dino mo? Iti kabarbaro apasdek ni mama. Apay nga ijay ngay, madam. Ijay ti kayat ko. Sige, ijay ti pangiturungam iti kotse. Napintas dito'y pastek ni mama. Napintas di aglawlaw. Nagpintas gayam tinaaramid a swimming pool dito baba. Wow! Nagpintas dito ya. Nalaimad da mama. Amo dati inaramid da dito eh. Bumabaak man dita swimming pool. Inak itampisaw ti sakak iti danong. Nakasangpot tayon, miss. Boss, agsinsinyas ni Peryong. Anya ti sinsinyas na? Jak mawatan, boss. Ala, ipan mo ni Miss Beautiful iti uneg. Takasaritak ni Peryong. Bumabakan, Miss Beautiful Lady. Sige, tungan. Ipan mo niti uneg. Oh my God, Miss. Umay ka dito, Peryong. Boss! Ni Ma'am Reyna, at datitoy! Ha? Anya tira aramidan na ditoy? Kaya't na ano ti agaliwaksay, gaputa malidliday, boss! Anya? Apay na ditoy, pay? Ay, diyan ka mo, boss. Tayo sumatigayat na. Ayan na nga rodan. Ay, ko, boss. Nasiputa ka nagturong dito baba. Idayan ti swimming pool. Sige. Bilinam nitungan. Ibagam kan kuha na. Apakitaan tayo pa lang di babae tinasayat. Ano, boss? Saan nyo pa nga ipupok? Amangan no agatap ni Ma'am Rina. Aragla ka, boss! Sige. Tenak man kitaan ni Ma'am Rina iti swimming pool. Panagkunak, dakkel ti parikot mo, Ma'am Rina. Tauray la limlimtag dagiti matam. Nagsangsangit ka siguro. Uwan, gamsan kun nga ibagakan ka no anya ti parikot ko. Imayak dito'y tagpalailang. Ma'am Rina, apay no ibagayo kanya ti parikot yun. Barang makatulong may papankan ayan. Ha? Nasakit tinakam ko, Mang Bart. Ta iti pa nagsubli ti kaayan ayat ko. Pinanawan nakmanan. Manulang nga oras ti pa nagsarsarita mi. Ma'am, amangan mat no adda sa bali ang babaeng itibiyag na. Anya? Amangan no luklukuan na ka lang, ma'am. No ay ayatul na ka, di na ka kumapanawan. Mang Bart. Iti dayta ang pintas mo. Imposible nga panawan na kapailang. Ikalay sana kakit di ko man. Angam, amangan mat no adda asawanan. Anya? Ngam sabay ko ma, tasaan nga agpaiso timbagak, Ma'am Rina. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Adda ka di arak dito eh. Kaya't ko ti uminom. Adda, ma'am. Umay ka, mapantay ti pasdan. Mayat gayam dito yung pastek ni mama. Maliwliwak dito eh. Huston, ma'am. Saan ka nga ginumpay? Nabartakan. Bayan nak lang. Kaya't gutyag bartag. Ma'am Rina.
Danggayan na, Mang Bay. Agbaltat tadwa. Alan. Sige lang, ma'am. Boss! Ay, napartagmutan ni Ma'am Rena. Agbaltat tayo siyak madlatan ti mamininom. Boss. Napartagan. Mabalinan, boss. Mabalinan. Gundaway mon, boss. Gundaway mon dito yakan itaw. Bay amlaan nga ibusan na tiara. Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwan na dinggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem abilin. Nobela ni Virgie Paglay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Maikanem abilin.